Šta mislite? Kako je nekada izgledao Istanbul? Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo da se vratimo na početak, na događaj koji je promenio sve, na pad Zapadnog rimskog carstva. Zamislite ovu situaciju. Te čuvene 375. godine divlji Huni su prošli kroz vrata naroda, granicu između Evrope i Azije, ostavljajući samo pepeo i prašinu za sobom. Mnogi narodi u panici i strahu povlače se ka Rimskom carstvu i tako se pokreće velika seoba naroda. Granica Rimskog carstva počinje da popušta. Drugi narodi su sve više ulazili u Rimsko carstvo i uništavali viševekovni napredak rimske civilizacije. Rimljani su naslutili da je to njihov kraj. 395. godine carstvo je zbog unutrašnjih i spoljašnjih konflikta podeljeno na zapadno i istočno Rimsko carstvo. Granica je išla od Beograda do Boke Kotorske i bila je na Balkanu. Dok je zapadno Rimsko carstvo propadalo i palo pod naletom varvara 476. godine, istočno Rimsko carstvo ga je nadživelo za 977 godina. Vizantija je, u stvari, naziv za istočno Rimsko carstvo koje se koristi od 16. veka, kada tog carstva više nije bilo. Naziv potiče od imena grčke kolonije Vizantion, na čije mesto je 330. godine izgrađen Konstantinopolj, grad cara Konstantina. Slovansko ime mu je Carigrad, a danas se zove Istanbul. Bio je prestonica Osmanlijskog carstva do 1923. godine. Mesto na kome je izgrađen ovaj grad je izuzetno povoljno za trgovinu, ali iz odbranu od neprijatelja. Mi želimo da vam predstavimo spomenike iz vizantijske epohe, koji i danas postoje u Istanbulu, kao i stanje u kome se oni nalaze. Crkva Sveta Sofija, zamišljena kao ideološko središte ogromnog carstva, trebalo je svojim sjajem da nadmudri rimski panteon. Arhitekte ovog hrama, Izidor iz Mileta i Antimije iz Trala, imali su težak zadatak. Crkva je izgrađena u vreme cara Justinijana u 6. veku i služila je za krunisanje vizantijskih careva. Posle krstaškog osvajanja Carigrada 1204. godine pretvorena je u katoličku crkvu, a posle obnove Vizantijskog carstva 1261. godine ponovo je bila pravoslavna crkva. Sa osvajanjem Carigrada Turci Osmanlije su je pretvorili u džamiju. Vremenom su uklonjena zvona crkve i ikonostas, a freske i mozaici prekriveni slojem maltera i prekrđeni. Tokom trajanja Osmanlijskog carstva dodata su još 4 minareta kao simbol islamske arhitekture. 1935. godine Kemal Ataturk, prvi predsjednik Turske republike, doneo je odluku da se Aja Sofija pretvori u muzej. Međutim, to se promenilo u julu 2020. godine. Turski sud poništio je Ataturkovu odluku i Aja Sofija je ponovo pretvorena u džamiju. Ovaj biser arhitekture nalazi se na listi svetske kulturne baštine UNESCO, jedan je od najposećenijih istorijskih spomenika. Restauracija je usmerena na otkrivanje prekrivenih zlatnih mozaika iz vremena Vizantije. Dvorac Porfirogenite je jedan od carskih dvoraca posljednjih vizantijskih careva. Sagrađen je krajem 12. veka ili početkom 13. veka. Jedini je sačuvani deo nekadašnjeg kompleksa carskog dvorva Vlaherna. Posle pada Carigrada u turske ruke korišćen je kao staja za kamile, bordel i keramička radionica. U 17. veku je potpuno napušten i prepušten zubu vremena. Danas je zatvoren za javnost. Nalazi se na listi svetske kulturne baštine UNESCO. Dvorac je čuvan po svojim zidovima koji su izgrađeni od crvene cigle i belog maltera. Danas njegovi skromni ostaci svedoče izuzetnoj vizantijskoj arhitekturi. Tokom leta 2006. godine otpočeli su radovi na njegovoj sanaciji.
Galata je čuveni simbol starog Carigrada i njegove djenovljanske četvrti Galate. Smeštena je na vrhu brda severno od zaliva Zlatnog Roga i sa nje se pruža veličanstven pogled na grad i okolinu. Kula je podignuta za vreme cara Justinijana u 6. veku pod imenom Veliki bastion i bila je deo odbrambenog bedema. Uništena je u toku 4. krstaškog rata. Kada su se Djenovljani doselili u Peru, obnovili su Kulu 1348. godine i nazvali je Hristov toranj. Danas nosi ime Kula Galata po delu grada u kome se nalazi. U 17. veku sa nje je uz pomoć veštačkih krila leteo Hezarfen Čelebija. Kula je kružna na osnovi visoka je 61 metar. Oko najvišeg sprata nalazi se terasa, a kula se završava kupastim krovom. Kula je obnovljena 1990. godine i služi kao turistička atrakcija. Carigradski bedemi predstavljaju jedan od najmonumentnijih i najboljih primjera fortifikacione arhitekture na svetu. Smatra se da su praktično bili neosvojivi, ako je bilo dovoljno branilaca da ih opsluže. Poklekli su samo 2 puta, pred krstašima 1204. godine i pred Turcima Osmanlijama 1453. godine, kada je palo i Vizantijsko carstvo. Kopneni deo bedema, koji je jedini preostao, uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO 1980. godine. Na njemu se sporadično vrše restauratorski i konzervatorski radovi. Morski deo bedema nije sačuvan, osim nešto malo na obali Mramornog mora. Carigradski hipodrom izgrađen je još u 2. veku po uzoru na Circus Maximus u Rimu. Konačan oblik dobio je u vreme cara Konstantina u 4. veku. Imao je oblik potkovice i površinu od 48.000 kvadratnih metara. Mogao je da primi više desetina hiljada posetioca. Posle 4. krstaškog rata i tadašnjeg razaranja prepušten je propadanju. Danas je deo trga sultana Ahmeta. Hipodrom je kao središte društvenog života u vreme vizantijskih careva bio ukrašen brojnim skulpturama, od kojih su najpoznatiji konj Svetog Marka, koje su krstaši odneli u Veneciju. Danas su od cele dekoracije sačuvani samo zmijski stub, zidni obelisk i obelisk Tutmesa III. Crkva Hora je jedna od najlepših primjera renesanse paleologa u 14. veku zbog svojih fresaka i mozaika. Prvobitno je sagrađena u 4. veku, ali veći deo postojeće građevine je iz 11. veka. Posle turskog osvajanja Carigrada pretvorena je u džamiju, a potom 1948. godine u muzej, jer su njene freske i mozaici od neprecenjive vrednosti. Dekretom turskog predsjednika Redžepa Tayyipa Erdogana u avgustu 2020. godine ponovo je postala džamija. Spomenici iz vizantijske epohe i dan danas se nalaze u Istanbulu. Razareni su za vreme krstaškog i turskog osvajanja. Mnogi od njih nisu u reprezentativnom stanju. Crkve su pretvorene džamije ili muzeje. Mnogi dvorci vizantijskih careva su u ruševinama, a većina objekata je ili delimično sačuvana ili obnovljena, kao na primjer Kula Galata i Carigradski bedemi. Crkve pretvorene džamije su također omiljeno mesto turista. Vizantijski Carigrad je, ako malo bolje pogledamo, niže od današnjeg Istanbula. Veliki deo njegove baštine je pod zaštitom svetske baštine UNESCO.